Akakiiko k'omumaka g'obwa Pulezidenti akarkurwanisa obushomankuza ka State House and Corruption Unit kakwata abakozi bana abarikwebembera disitulikiti ya Mitoma bwanyuma y'okutungwa mwaka kumu okuba nibejumbira omu bushomankuzi. Omushiija wawe okashotiristinga mukwe wawe ngo baruyija kutwara umuriro katari hano. Abakwatwa barimu omukuru w'abakozi Nakityo Joanita, orukuru eby'obwegyese Nabimanya Richard, mukuru w'akakiiko akarikugaba emirimo Tugume Sam Karakuza hamwe n'orukuru eby'amagara Mugisha Sadiq. Hanga ndiferwa icyo kubanza image ekishani abukose ati nk'omuntu okwiyaho sente okuza kumuha umurimo kabura kugumuha natamwa government ekyo nicyo kubanza nango ubundi atamwa n'obwebembezi obugize iki oburu. Ekya kabiri because this people mbashashurwa hati mbashashurwe sente za government hati kwa gakaba kuri ibintu bitahikiri hati government ya mwe hati baba twara konga nubashashurwa hati offices zeze baru haza kuza muza gaps so mwe kaba kirungi. Emishange emwe rukujunana omukuru w'abakozi Joanita Nakityo harimo kushaba ebituga hari aba bari kushaba emirimo okukoresa kuba ofisi hamwe no kushomankora sente z'okukora engute za road fund. Tugume Sam Karakuza obire nakurura akakiiko akarikugaba emirimo nawe nikigamwa ngu abire nashaba ebituga ebiri hagati ya miliyoni 7 okuza hari miliyoni 25 okubatungira emirimo. Abamwe problemu y'ipino kugira ngo abamwe bokushashura sente bakufuna emirimo tubakora reporting n'ubyabe nacyo kiri kibi konga abo ku reporting obumwe nabo bokwesende mu mekagira ki yekabura ato umuntu ogo no kwija akagira tukani kashashire sente zanyu mu mugwa so ushangeje nambere inki konga abantu tinka estimate ngani mangwe namba ebiri pamwe. Mugisha Sadiq orukuru eby'amagara hamwe na Nabimanya Richard omukuru w'ebyobwegyese nibagambwa kuba babire nibakoresa obushoborozi bwa office zabo okuhwera bamwe abantu okutunga emirimo mu district egi. Turi kubasa kwiha abane bituga kandi rwaroro na district exene yakora kurungi ake sente z'ubwo mu government zone nizigenda ziri kuzoma rwarira kandi amarwarira gatwirirwa kora kurungi tine evidence yone riri kwereka ngo nyowe naragirangunisha wo mu tesente nizoba nari teriho budget y'abajiwe nyonka ka mu office when actually some of the members were not happy bakaba batashemerera. For example, you are working with someone, wa home office, toka mazire mwaka, your supervisor ya transferring umukazi wawe. You can imagine that wrong. You are transferring umukazi wawe, and of course I had to react as a person. So, of course, numuchimanyangu waho nateka kubaho ebigambo. Abo bwahata bakumirwa hakitebe kikuru cya polisi omuri Mitoma kandi bwanyuma yo kucondoza nibija kutwarwa hakitebe kikuru cy'akacikaka okujunanwe manje zikwatirine n'obushomankuzi. Amakuru agagasha kwa Ben Mozi na Eli Akiza